tutafika. Atumia a ndigwa makiria ma 1,200 kuma kaunti 11 ciacio irĩ kaunti ya Embu, Meru, Nairobi, Nakuru hamwe na kaunti ya Kilifi macemanĩtie mũciĩ mũnene wa Nairobi gũtabania mũcemanio wa mahoya ũrĩa ũgũtongoragio nĩ mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi. Mũcemanio-inĩ ũyũ Dorcas Rigathi augĩte atĩ tabarĩra ĩno ĩgũthiĩ na mbere na kũmathukĩra mĩeke ya kwĩyaka. Sisi tutafanya kazi pamoja na nyinyi na Mungu atabariki kazi ya mikono yetu, na sisi tutakuwa waombaji. Sisi ndio tutawapatia, watoto wenu hawataangamia, biashara zenu zitanawiri. Hii safari ya mjane si ya Kenya peke yake, si ya Afrika, lakini ni safari dunia nzima. Itakuwa ni ya kusema kuwa mjane sio mwisho wa dunia, na uko na support system yako itaanza katika maneno na program ya Pastor Dorcas. Oho, atumia aya ni makenereire tabarĩra ĩno makiuga ĩna umithio kĩondorita kuona tiga o kuhona meciria na ngoro ni tabarĩra iramahotithia gukinyukia makinya ma bata. Wale ambao umeona hapa wa kutoka Kibra, Nairobi County, tulianzana nao last year April 2023. Imekuwa stage na imekuwa ni wakati wa wao kupata nafasi ya kuheal, wakati wa kupata mahusiano, kujijenga kimawazo, kujijenga kimwili, na pia wameweza kujijenga kiroho. Tabarĩra ĩno ya kũrũmbũiya atumia a ndigwa nĩ kĩmwe kĩa itugĩ cia mũtumia wa mũnini wa President Dorcas Rigathi, muoroto arĩ gũkinyĩra ihoto cia atumia aya arĩa kaingĩ magagĩrwo bata nĩ arĩa mamarigicĩirie kana rĩngĩ makaga kũiyũkio nĩ mũingĩ athuri ao marĩkia gũkua. Wakati walikuwa hai waume zetu, tulipendwa, tukafanya kazi, tukajenga nyumba, tukalima mashamba, lakini mume anapolala siku ile ile unaambiwa haujulikani. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.